Urukiko rugaragaza hamwe no kwikiriza nombe simbireho rwakora umugombora ya Rugando district ya Rampara umukaya Honorable More Asimwe ariko gambe mu rukiko Right Honorable Thomas Tayewa yashobora kuko bariyo bagezaho kutekaho umwe mu kibina cya NRM no kuhendera intaro mu Karuru kandi zibasa kuremesa intungo ko mchanga gamba kintu cyo bumwe bwa NRM nano kumuriza abantu ba Rwampara imitima aze kizibu cya ba Rwampara mugiro bururu bugumira itumubani mufate rero kagwawe mhore kibi Rampara ifungiro bashamu mwebwa wakaruru karakwe okay nimuze kusigara nkabataka itwita bakama tugenda mu yabakama Ebiriko mnashanju byo kwa mshanju 2025 shaha 8:5 z'ekiro Honorable Anne Kansime akarangirirwa ngo kuyasinjira Karuru ko kwatira NRM bendera nko myishingiro kujecura abakazi aba Rampara district na pasenti ya 5 no bucweka buna eki kikajemesereza Honorable More Asimwe kwesimba ati ne kibina ombururu bwo kwatira NRM bendera Honorable Asimwe More Musime hakiyayo bururu emitware 2 bishatu nkaga nabuna Wekansime Ana yayo bururu emitware 2 kakaga bishatana na mshanju kandi ko mgisha asanase yayo bururu runana 25 Honorable More Asimwe yashobora abazibe ngo takubasa kujemere bimama Janet Kataha amushambere ku rugo mu Karuru nahabwe icyo yaraganisa kwatanisa na Ana nimo bahi kumuhakanisa nyowe ninyoha kwanga ekikamba cyakana naki Hana yabo umuhoro ngweshubo kwikiriza nkikire nsingo nkaza kugira ngo nabwo ninjaguma ntindwana na nabo nobundi nakiriza tinkwija kurwana nayo kikazi Yotindu mwatendezire kurwana Honorable More yayongera ashaba abantu kwatanisana na Ana oba kumakagisha ko bwebembezi kandi batagire mu ntaro umukurwana hamwe no kubaganisa abantu ba NRM baba hana babagira ngo mureke kurwana mureke kwangana obwangani tuwine kiri kubasa kora mwahurira tureke kubaganisa movement tureke kubaganisa mu Rwampara muhereze chance na wagirata Right Honorable Thomas Tayewa mbigambo bye yashobora nko kumukuru wihanga mtumire kushobora ko Honorable More ari kuza gukora imirimo ya government kandi ko aragumize mu gukorera abanyarampara bansen kaunije mbashabe kandi mbashoborere kugira ngo munyanya witogu nitwenda be protected ito government twinahanda yitwenda kumuteka twinahandi ayitwenda kumuteka kandi program zeye zabire nakora nituzakora nawe turebe mu number 1 zahwa Ana Kansime yaraganisa kwatanisa n'abanyarampara kandi kongera hari ibyo byo mwishingiro w'abakazi abire yakozire kwatanisa nimwe tukakorera Rwampara tukagitungura tukatandikira Honorable More Asimwe ashikize nanye nkongera hidara abataka ba Rampara district bashobora buremezo barikora bamobwa hati uburimo bashuma bitaka hamwe n'abantu abaruko batinatinisiza abashuma bakiriho adizo kinitaka ninyenda kugambira ombire 2021 ombire bwa covid omusuma nabasata kwiza kwibita aha mukorano gwo gumwe SSP Alfred Bangambashi Regional Police Commander aha Waris Region yashaba abantu kugendera amateka aho kugira ngo utariho umuntu wena ari yahiguru y'amateka ayenda kubashaba ngo uko kuturiya twene tariho umuntu ari yahiguru yaki kandi tariho nanye ndi hansi y'amateka na RDC ari hansi y'amateka Honorable More Asimwe habira amazire incuremo yonka hari umnyishengero umukarura ke 2021 More Asimwe agatungo burure mtware 2 rushanje 82 rero Ana Kansime yatungo bururo mtwaro gumwe kashanju rushanju 88 ahabwa tayari Western Susan Alina Mukisa omuri Rampara